زنگ سالانی خواندن 2020-2021 پارێزگا دهۆکی هات لێدان. سەرڕایدەنگên نەڕازیل سەر سیستەمê online li Wezareta Perwerdê biryar da yebtinê polên 1 û 2 bi neret û 12 amadeyît nav qutabxanan de amade bibin. û polên dîtir jî di sîstemê online peyrev kin. Parêzgarê dihûkê hikûmeta Iraqê pegerê qeyrana darayîl Herêma Kurdistanê xetebard ket ku bûye eger mamosta xwenîşandanan dijî gîrobûna mûçê encam den. قیرانا که هات یه چکرن شلای حکومت مالکی و معلسف حتی نکهجی تا راده که بردوامه بونده بو که ملت ما بخنه سرچوکا ملت ما تسلیم ببید ملت ما همه روژه خو پیشاندانا بکد ملت ماش حکومت ناراضی ببید ملت ماش کرداتی و کردستان بهیوی ببید ملت ما دستش آزادی و کرامت و سرخوبون بشود قۆناغên 12 dê dest xandinê kin nava qutabxana da yan nava amadeya da. Polên êkûdû jî herî sal dehî heyvê dehî deh dê xandinê nava qutabxana da dest bikin û polên sê û da 11 her li heman dem lê bi şêwazê bêjin xandina elektronî bizanîn jî ku par werzê divê qutabxana elektronî hatiye danan وکو سیستم شلای وزارت پروردگی و چه آستانگی تو ساعت مازنینین بیشن کو ببیتر ریگر لیکن ماسی هرته چونکو که سکتره که برفره معنیزی که 500,000 قطابیه تین معنیزی که 1618 قطابخانه تین معنیزی که 36,000 میلاک ماموستا و فرمانبره هی سکتر پروردگی همین دنیای که ماسیت دهین حکومت هرێما کوردستان قەردara mamosta bi 6.9 sala û 10 milyon dînarên paş keftî. Ev ê çendê jî kartêkirin ser derûnê mamostan kiriye û prosesa xwandin û perwerdekirinê jî herdem astê pêtivî da nebûye. Astê zanistî wî perwerdinê me gelekî hatiye xwarê. İbda û pêşkeftin û nimrêtiyetê baş û em biyavet elmî da bêjin û hemî destkev kam e hene geştê wî astî da ku قطابی شیوه که گله که بشید دهینانه که بکت آن ماموسا بشید گله شارزاوید ادبار خدا اگر هاتو افقیرانه بردوام بو ماموسا یکی دار و بیموشه و دیندار ده اگر خوب بزاخت که جیبت پولی دار شیوه چه درون دشید و بجین و دوام پرایو بر نکو ماموسا بتنه کو زرمان دینا دونا مجبر کو فرمان بر کردستان همی حتی قطابیت میاد بررجی چون یف قطابیه هر کرد وان ماموستانه و وان فرمان برانه دوی تاثیر درون یوان جب کن کنه دانا موچی هر چه بتن ان شاء الله هندیش ما بتن کو امک ماموستا هم دی دخوازم موافق خواکین هم جد خدمت قطابیه خوش تو بیدابین دمکی دا کدوم هنجاره که موچه ماموستان بل برین و تته دا بشکرن و نینرین ماموستای نرازی جل دهوکت زیندان دانه سال کانی خواندن دست بد کرد لبار درونی و آبوری ماموستا و قطابیان ریگر الهم بر سرکفتن سیستم خواندن آنلاین. آمد بریفکانی، کانال آسمانی پیام، دهوک.